ҳангоми ташкил кардани мусоҳибаҳо дар зум якчанд мушкилиҳо ба рӯй омаданаш мумкин аст, якчанд нозукиҳои ин корро бояд ба назар гирифт ва ман имрӯз бисёртар дар бораи албатта ки ҷабҳаҳои техникии ин мавзӯъ бо шумо суҳбат мекунам, на ин ки бо яъне аз тарафи касбӣ ё аз тарафи қисмати журналистика. Қисмати журналистикаро шумо аз ман беҳтар медонед. Ман имрӯз бисёртар дар бораи ин гап мезанам ки чӣ хел зумро бояд ҷурсозӣ кард, чӣ гуна насб кард, чӣ барномаҳои иловагӣ мавҷуд ҳастанд ки мо метавонем тариқи онҳо сифати кори худро, сифати он мусоҳибае ки тариқи зум мегузаронем беҳтар гардонем. хуб, пеш аз ҳама биёед слайдҳоро мебинем. Пеш аз ҳама албатта ки сохтани худи конференсия дар зум аст. Вақте ки шумо зумро насб кардед дар компютери худ ва онро кушодед, чунин як равзаначае пайдо мешавад ки дар он 4 тугмачаро дида метавонед ва ин чиз табиист ки ҳамаи мусоҳибаҳоро бояд пешакӣ муайян кард ки кадом рӯзу кадом соат шумо гузарондан мехоҳед. Ва чӣ хеле ки мебинед дар экрани худ чунин тугмачаи запланировать, яъне ба нақша гирифтани мусоҳиба, яъне умуман суҳбат дар зум. Имрӯз мо аз нуқтаи назари мусоҳиба гузарондан гап мезанем. Хуб, тугмачаи запланироватро пахш мекунед ва чунин як равзаначаи дигар кушода мешавад ки аз он шумо бояд санаи гузарондани мусоҳиба, яъне суҳбати худ, мавзӯи он, вақти гузарониданашро муайян кунед, тахминан чӣ қадар давомнокии онро метавонед муайян кунед ки тахминан чанд дақиқа ё соат он давом мекунад. Агар шумо барномаи зумро дар тарофҳои ройгони он истифода мебаред, пас ба назар гиред ки ҳар як суҳбати шумо наметавонад ки аз 40 дақиқа зиёдтар давом кунад. Барои ин агар ки ба тарофҳои пулакиаш гузаред, тахминан агар хато накунам $120 ё $150 як солонаш буд ва ин гуна маҳдудиятҳо аллакай бардошта мешавад ва шумо метавонед ки вақти зиёдтарро ба нақша гиред. Сипас шумо интихоб мекунед ки дар кадом тақвим, дар кадом календар ин чиз сабт шавад ва то ин ки дар муддати дар он вақти расидани худи интервю ба шумо як паёмак мебарад ки фарз канем ним соат пас интервюи шумо бояд оғоз шавад. Марҳамат, лутфан тайёрӣ бинед. Тугмачаи запланировать, яъне ба нақша гирифтанро пахш мекунед ва чун як равзаначаи дигар кушода мешавад ки новбаста шуморо ба браузер меравона мекунад. Дар браузери шумо пешниҳод мекунад ки яке аз он аккаунтҳои Gmail-е ки шумо доред тариқи он пайваст шавед, чунки мо аккаунти аз сабаби он ки тақвими Google, яъне календари Google-ро мо интихоб кардем, пас бояд ки тариқи аккаунти Gmail ба он ворид шавед. яке аз аккаунтҳои худро интихоб мекунед ва тугмачаи разрешитро пахш мекунед то ин ки барномаи Zoom иҷозати ворид кардани тағйирот ба ҳамон календар пайдо кунад. Сипас дар календар чунин ба нақша гирифта мешавад худи барномаи, худи ҳамин вебинар, чӣ хеле ки мо имрӯз кардем, ё ин ки мусоҳибае ки шумо гузаронидан мешавад. Дар он ҷо метавонед як бори дигар аз назар гузаронед ки чӣ иттилооти зарурӣ ҳаст ки бояд ба назар гиред ва тугмачаи сахранитро пахш мекунеду дар Google календари шумо чунин як иттилои нав пайдо мешавад дар бораи вебинари ба нақша гирифтаатон. Так. Хуб. از آن چیزی که زوم به شما میدهد سه چیز مهمه که شما باید به نظر گیرید و آن را میتوانید به آن نفری که با آن شما مصاحبه میگذارند با آن نفر به همون کس فرستید یا اینکه به دل خود آدم دیگری. یعنی خیلی که امروز شما همین گونه اطلاعات را از لینک برای پیوست شوی، ایدنتیفیکاتور کنفرانس مذکور و کلیدواژه یعنی پارولی که برای وارد شدن به همین وبینار در کار بود شما گرفتید. از این سه چیز اصلا یکی از مهمترینش همین است، همین خودی سلک است، همین پیوند، لینک، خیلی که ترجمه کنید همین چیز به شما اصلا مهم است، چون که وقتی که طریق همین لینک آدم میگذارد برای علاقه نه ایدنتیفیکاتور لازم است نه پارول در کار است، تنها تصدیق کردن از جانب که مدیراتور همین
چیز وبینار یا سیستم خیلی که اگر که شما اکران مرا دیده ایستاده باشید مثلا یک نفر نو پیوست شده ایستاده است و من از همون زال اجدانی وقتی که تنها تومچه پرینیت رو پخش میکنم و این نفر همچون اشتراکچی و روی خط اشتراکچیان وارد میگردد و میتواند که صحبت رو صحبت کند. خب این چیز بود اویدی قسمتی تشکیل کردنی وبینار. وقتی که شما الکی تشکیل کرده شدید در همین خودی روزنه اساسی برنامه زوم وقتی که در کامپیوتر آن را باز میکشید در قسمت دستی راست شما میتوانید ببینید که چگونه وبینارها به نقشه گرفته شده هستند، چگونه صحبت ها و چهاربینی ها در زوم. وقتی که آن را پخش میکنید فرض کردیم که شما اطلاعات درباره ایدنتیفیکاتور و درباره دیگر رو فراموش کردید یا اینکه به خود در یگان جا نگاه نداشتید برای اینکه به یگان نفر فرستید، پس میتوانید وقتی که بالای همین نام وبینار نام صحبت مصاحبه شما خودتون پخش کنید چون یک روزنه دیگر گشوده میشه و در اینجا وقتی که شما با لینک показать приглашение на конференцию پخش میکنید یا اینکه تومچه کپیروت приглашение رو پخش میکنید همه همون اطلاعات نسخه بردار میشه، یعنی به هیچ جا گم نشده است. شما تنها میتونید از اینجا نسخه برداری کرده به شخصی در کاری فرستید و اون نفر با همین مصاحبه از اون طرف پیداست میشه. خوب اکنون چگونه چیزها را ما باید البته که به نظر گیریم وقتی که ما نوبسته ثبت کردن وبینار آغاز میکنیم. اگر که شما حاضر به قسمت بالایی اکران خود نگاه کنید، من حاضر دمونستراسیون را خاموش میکنم. در قسمت دستی چپ باید که یک تومچه سرخک پیدا شده باشد که نشان میدهد که من عین حال همین وبینار را ثبت کرده استادم، یعنی نو بس از اون که من که با چند نفر صحبت میکنم میتونم که همین وبینار همین چهاربینی رو در زوم ثبت کنم تا که بعد از ثبت آن استفاده کنیم. البته که شما هم میتونید تومچه ضروری در قسم زیر همین روزنه زوم موجود است آن را تومچه زاپیس است پخش میکنید یا اینکه تومچه الت و ایری لاتینی وقتی که اون رو پخش میکنید ثبت کردن وبینار آغاز میباد و شما میتونید دو اپسیون انتخاب کنید، یعنی در اونجا پیدا میشه خودش زاپیس وبلاکی یعنی در سرورهای خودی زوم و زاپیس پامیتی کامپیوتر. من به شما توصیه میدهم که زاپیس پامیتی کامپیوتر رو انتخاب کنید چون که در این مورد از جمله صفتی خودی همین ثبت هم بهتر میشه و با ما همین هم ضرور است که صفت بهتر باشه. یعنی در این حالت وابسته از سرعت اینترنت ثبت نام خودتان بهتر میشد، اما البته که ثبت اون نفری که شما با اون کس صحبت کردید وابسته میشود از سرعت اینترنتی که شما پیوست هستید، از سرعت از وب کامره اون نفر، از دیگر که بعضی چیزا شما در دوام همین وبینار رو دیده میبرید. خوب وقتی که شما ثبت میکنید البته وبینار یا اینکه مصاحبه رو گویم وقتی که مصاحبه رو ثبت میکنید یک چیز رو اهمیت دید که در پس منظر شما چگونه چی است عموما. عین حال شما در پشت من لوگوتیپ تشکیلات رو میبینید. اگر شاید فیلتر کنم بهتر میشه، اما حالا باز کامera illovagii وقتی که پیوست میکنه شما میبینید که باز همون لوگوتیپ به پورگی نمایان است و مهم است که در بعضی حالت ها زوم شما میتونید طریق زوم انتخاب کنید یا اینکه در پس منظر شما چی است آن را نشان دهید یا اینکه انتخاب پس منظر ویرتوالی. برای این وقت با تومچه ویدیو نزد آن یک تومچه خورده که چی هست تیرچه هست استریلکا آن را پخش میکنید و پونکتی выбрать ویرتوال فون را انتخاب میکنید. من یک ویرتوال فون انتخاب میکنم. ویرتوال فون میتواند که یگان عکس باشد یا اینکه یگان ویدیو باشد. چیزی که دیده استودید عین حال در پس منظر من گویا که در کدام یک پلاژ های شاید بحری بیرون زمین یا یگان جای دیگر باشم گویا که از اونجا گزارنده داشتم. در این حالت نیز یک چند نقطه ها را باید به نظر گیرید. برنامه زوم از تکنولوژی مخرومکی استفاده میبرد و برای همین خوب میشود وقتی که رنگ شما، رنگ لباس شما، رنگ پشت پس منظر، یعنی وقتی که شما چیزی ویرتوالی نیو پس منظر ویرتوالی نه پس منظر عادی این خودتون استفاده میبرید
як контраст дошта бошад, фарқияташ калонтар бошад. бахшиш. вақте ки либоси шумо рангаш сафедтар аст, беҳтар мешавад вақте ки ранги пасманзари шумо сиёҳ бошад, яъне ториктар бошад. ё баръакс, вақте ки шумо ягон чизи рӯшан пӯшидаги ҳастед, бигзор ки баръакс, яъне вақте ки шумо ягон либоси сиёҳ пӯшидаги ҳастед, ториктар пӯшидаги ҳастед, рангҳои баландтар, пас дар пасманзари шумо бояд ки рангаш пасттар бошад, ранги баръаксаш бошад. яъне дар ин ҳолат шумо барнома беҳтар кор мекунад. Чунки агар ҳозир аҳамият дода бошад, аз як бори дигар якбор ба саволи бародар Вализода ҷавоб медиҳам. Гуфтанд ки пасманзари виртуалӣ чӣ хел мемонем дар куҷо. Барои мондани пасманзари виртуалӣ тугмачаи видео ҳаст, яъне дар пеши сурати микрофон сурати камера ҳаст, дар поён қисми дасти чап поёнӣ худи камераро пахш намекунеду дар назди он як тирчаи майдаҷа ҳаст, стрелкаро пахш кунед ва як менюи асосӣ, менюи иловагӣ кушода мешавад ва дар он метавонед ки выбрать виртуальный фон. ҳама хеле пункт аст, онро интихоб мекунед ва як чизи нав кушода мешавад. бравзанаи нав дар он шумо метавонед ки интихоб кунед ки чӣ гуна пасманзар бошад. Так, дида истодед? ҳама мебинад? хуб, ва дар ин ҳолат хуб мешавад ки як контраст бошад, як фарқияти ҷиддӣ бошад. аз ҷумла агар ки хоҳед ки сифаташ боз беҳтар бошад ё ҳамчунин имконият бошад, метавонед дар пуштатон ягон лата, ягон доска, ягон чизе ки ранги кабуд ё ранги сабз дошта бошад, умуман то ин ки ҳамин технология хубтар кор кунад, онро истифода баред. ва дар ин ҳолат ҳамин фони виртуалӣ хубтар мешинад, хубтар бо сифати нақстар нишон дода мешавад. хуб, ба сифати он наворе ки шумо сабт мекунед, инчунин рӯшноӣ таъсири хуб дорад, таъсири зиёд дорад аниқтараш. ва агар ки ба ду тақсим мекунем, рӯшноии сунъӣ ва рӯшноии табиӣ. рӯшноии табиӣ аз ҳамон лампочкаи асосии калонӣ ҳаст ки аз осмон худованд ба мо офаридагӣ аст ки рӯшноӣ мекунад, офтоб. вақте ки рӯшноии офтоб аст, метавонед ки бо рӯшноии он истифода баред, ки дар берун шумо ба навор мегиред. дар ин ҳолатҳо шояд ки ба шумо ягон рӯшноии зиёдатӣ, ягон таҷҳизоти зиёдатӣ лозим набошад. аммо вақте ки дар дохили ягон хона навор мегиред, дар баъзе ҳолатҳо чунин шуданаш мумкин аст ки дар аксар ҳолатҳо ҳам мешавад, ба шумо рӯшноии сунъӣ, рӯшноии зиёдатӣ иловагӣ дар кор аст, ки барои беҳтар гардидани сифати видео ба шумо имконият медиҳад. мо масалан чунин як таҷҳизотҳои иловагиро истифода мебарем. хеле таҷҳизоти хуб аст, ҳам он қадар қимат ҳам нест. масалан чунин як намуд дорад, инаш чунин як намуд дорад. яъне асосан барои одамое ки худашонро дар инстаграм навор мегиранд мемонанд, ба ҳамон шояд ки бисёртар дар кор бошад, чунки дар инҷо метавонед ки боз камера мобилӣ, яъне смартфони худро дар инҷо ҷойгир кунед ва тариқи он сабт кунед. инаш бошад, аллакай метавонед ба ҷои дар болои камера монед истифода баред, худашро алоҳидагӣ сохонед, чун як пояча дорад. ва вақте ки шумо аллакай онро истифода мебаред, метавонед чунин ҷойгир кунед ки дидаистод сояи бинӣ ҳам аст, сояи як гӯш ҳам аст, шояд дигару дигар. ҳамин хел сояҳо камтар шавад ва умуман сифати навор беҳтар шавад. ҳамон рӯи шумо, рӯи он нафаре ки шумо бо он мусоҳиба мегузаронед, беҳтар намудор бошад. хуб мешавад агар ки ҳар ду нафар дошта бошанд чунин таҷҳизоти иловагӣ, то ин ки ҳам рӯҳи шумо беҳтар намудор бошад дар видео ва ҳам рӯҳи он нафар. хуб, ва чизи муҳим, инчунин нуқтаи муҳим дар он аст ки ман ба шумо як чизи дигарро нишон медиҳам. чунин таҷҳизот, чунин ки барои рӯшноӣ кардан истифода мебаранд, ду режим дорад. режими гӯем рӯшноии хунук ва рӯшноии гарм. намедонам агар дуруст тарҷима карда бошам. вақте ки мебинед, нигоҳ кунед ва вақте ки онро
چیز میکنید خنکش کبوچه رنگ کبوچه دارد، گرمش رنگ سرخچه هم به زرد نزدیکتر دارد و این گونه رنگ ها اساساً برای چی استفاده برده میشوند؟ یعنی ما اگر که خواهیم که طریق سونی گویا که روشنایی آفتاب رو استفاده برده، روشنایی طبیعی رو استفاده برده پس روشنایی گرمش رو چی میکنیم؟ گران میکنیم و برعکس خنکش اساساً برای سونی بودنش نشان دادن است. اما در حالتی که روشنایی طبیعی موجود است و آن را استفاده میبرید، متخصصان توصیه میدهند که روشنایی گرم و خنک را ارالش نکنید تا اینکه نگاه کنید. از یک طرف روشنایی خنک آمده است به من، از یک طرف روشنایی گرم آمده است و در نتیجه کامera میتواند که درست همین چیز رو نوار رو درست چی نکند، انالیز کرده برآمده و در نتیجه صفت ویدیو پستر بشود. از این نقطه نظر فیلترهای در کارش کار نمیکنند درست. خب برای این ما البته که وقتی که استفاده میبره حرکت کردن کار است که همه رژیم ها موافقی یکدیگر باشند و با یکدیگر مخالفت نکنند. منصور جان حیاتوف سوال میدهند که برای نوار خوب کامera خودی کامپیوتر استفاده بریم یا الوواگی. در امروز برنامه ما این وبینار همین چیز رو هم بررسی میکنیم و عیناً به همین موضوع اومده. برای استفاده بردن نوار چیکار کردن ممکن است؟ کامera البته که خودی وب کامرای تجهیزاتی که شما استفاده میبرید، اسمارت فون باشد یا اینکه کامپیوتر، یک صفتی معین دارند. اما اگر که از نقطه نظری صفتی ثبت نگاه کنیم، صفتی نواری که آنها میگیرند، شاید که با کامراهای اسمارت فون بهتر باشد. و از این نقطه نظر چنین کار کردن ممکن است. کامera اسمارت فون میتواند همچون یک تجهیزات الوواگی به شما خدمت کند. از یک چند نقطه نظر به شما لازم است. توصیه میدهیم که در حقیقت آن را هم استفاده برید و امیدوار هستیم که البته گفتن نمیشود که 100%، اما در اکثر حالات و عین حال قریب که همه نفران، همه آدمان، از جمله آنهایی که شما با آن نفران مصاحبه میگذرانید، اسمارت فون دارند یا هم کامپیوتر دارند هم اسمارت فون دارند در بسیار حالات ها. و چی کار کردن ممکن است؟ برای آن که همین نوار شما عموما مصاحبه شما جالب تر باشد برای تماشابین، یعنی دو سری که با دیگر صحبت میکنن نشود و بعضا اون پریبیفکه هایی که شما به شما در کار است استفاده برید، یعنی از زاویه های گوناگون، یعنی از هر گونه نقطه های گوناگون شما نوار گیرید. خوب می شود که شما هم و مصاحب شما هم در آن طرف وقتی که به نوار میگیرند نه فقط طریق زوم بلکه خودی کامرای اسمارت فون خود را هم کشویند و آن را ثبت کنند. یعنی چه خیلی با شما صحبت کردن، از یک طرف صحبت کنند، اگر که یک تا داشته باشند از یک طرف مانند و صحبت کنند و وقتی که شما البته مصاحبه را به اتمام رسانیدید میتونید ثبت آن را گیرید، میتونید طریق گوگل دیسک مثلا به شما میفرستند، ثبت آن را گرفته و وقتی مونتاژ کردن هم آن چیزی که زوم ثبت میکند، هم آن چیزی که شما در کامera خودتون ثبت کردید و هم آن چیزی که آن نفر خودش در آن طرف ثبت کرد آن را نیز استفاده برید. البته شما میبینید از 3 نقطه گویا که شما از 3 نقطه نوار گرفته هستید و ویدیو شما باز هم جالبتر، ویدیو شما باز هم گویم با مردم بسیارتر شد که مقبول شود. از نقطه نظری کامera اسمارت فون را شما اینچنین میتوانید همچون وب کامera استفاده برید. برای این چی کار کردن ممکن است؟ در گوگل پلی یک چند برنامه‌های زیاد هم هستند. من برای وبینار امروز وقتی که تیاری دیده ایستاده بودم یک دو برنامه را یافتم. یکی از برنامه‌ها دروید کام نام دارد. دروید کام حاضر خواهید در چت نامش را می‌نویسم و شما بتونید پس از اینترنت آن را دریافت کرده چی کنید، ورگیری نمایید. دروید کام آن چی خدمت میکند؟ مهم است که هم اسمارت فون و هم کامپیوتر شما با یک وای فای پیوست باشند. وقتی که هر دوش را پیوست میکنید پس در اکران اسمارت فون وقتی که برنامه را میکشید چنین چیزها نوشته میشود. شما دیده استودید بفکرم نمایان است. وقتی که همین چیز را میبینید بخشش تک
вақте ки шумо ҳамон чизҳоро мебинед, аз ҳама муҳимаш ҳамин IP суроға, IP адресе ки дар сатри аввал навишта шудааст, он муҳим аст. Онро аз ёд кунед, бинед, барномаро напӯшида барномаи Droid Camро барои компютератон боргирӣ карда насб кунед. ҳозир ман онро бахшиш. Так. Droid Cam шас. Хуб, вақте ки Droid Camро пахш мекунам, ман ҳозир ба шумо экрани худро мекушам, нишон медиҳам ки чӣ чизҳо дар он намудор аст. Дида истодаед ҳамин чизро? Агар мебинед дар чат нависед лутфан. Хуб, ташаккури зиёд. нигоҳ кунед, ҳамон IP адресе ки дар чиз буд, дар авзорак буд, он дар инҷо нависта шуданаш дар кор аст. ман як бор дига мебинам ки бале мувофиқ аст, ҳамин хел аст. ва тугмачаи стартро пахш мекунам. ва хеле ки мебинед аллакай камераи худи смартфон ба веб-камера табдил ёфт. ман ҳозир метавонам ки онро ҳамчун веб-камераи асосии худам дар инҷо истифода барам. барои ин боз ҳам ҳамон тирчае ки назди аломати, яъне назди сурати камера ҳаст дар зум, он пахш мекунам ва пеш аз он ки виртуальный фон ҳаст, дар пеш аз он рӯйхати веб-камераҳое ҳаст ки ман метавонам аз он интихоб кунам. дар инҷо Droid Cam source 3 так вот шуд, зер кардам, пахш кардам, интихоб кардам ва чӣ хеле ки мебинед аллакай ман тариқи веб-камераи смартфони худам баромадам ва ба шумо пайвастам. хуб, боз чӣ? боз масъалаи овоз. хуб мешавад агар ки шумо ягон микрофони иловагӣ дошта бошед, то ин ки онро ҳамчун микрофон истифода баред. ва вақте ки шумо микрофони иловагиро истифода мебаред, яке аз барномаҳое ки хуб ба ҳамин чиз аллакай мо таҷриба кардаги ҳастем ва метавонам бо итминони комил ба шумо тавсия диҳам, барномаи Open Camera аст. Open Camera чунин як авзорак аст барои смартфон. вақте ки шумо онро истифода мебаред ва дар бахши ҷурсозиҳои он метавонед интихоб кунед ки камераи худи смартфонро ҳангоми сабт кардани видео истифода барад ё ин ки камераи иловагиро. агар камераи иловагӣ дошта бошед бахшиш микрофони иловагиро вақте ки пайваст мекунед ва ҳамчун таҷҳизоти асосии онро истифода мебаред, пас Open Camera вақте ки шумо сабт мекунед ва ба навор мегиред, видеоро тариқи он микрофони иловагӣ овозро мегирад ва одатан микрофон хубтар аст. барои ин пеш аз он ки мусоҳибаро сар мекунед, агар чунин микрофонҳоро истифода мебурда бошед, як бор ҳамашро санҷида бинед. санҷед ки дуруст кор мекунад ё намекунад. вақте ки дидед ки дуруст кор мекунад, дар Open Camera маҳз тариқи ҳамон микрофон сабт мешавад. пас метавонед ки ҳам дар Zoom сабт кунед, ҳам дар онҷо сабт кунед ва бо эҳтимолияти зиёд гуфтам метавонам ки тариқи микрофони иловагӣ овоз беҳтар сабт мешавад. ва аз ҳамин нуқтаи назар агар ки шумо овози ҳадди ақал агар овози худатонро тариқи ҳамин гуна микрофонҳои иловагӣ сабт кунед, беҳтар мешавад. хуб, боз чӣ мавзӯъҳо? мавзӯи сабти худи вебинарро аллакай гуфта гузаштам ки беҳтар мешавад ки дар хотираи худи компютер онро сабт кунед, то ин ки сифаташ беҳтар бошад. яъне ҳаҷман ба ҳар ҳол ҳаҷми он ҷое ки дар компютери шумо ҳаст шояд ки зиёдтар бошад аз он чизе ки интернети шумо интернет имконият медиҳад ки ба серверҳои худи Zoom гузаронида шавад. муҳайё нозирин ва савол медиҳанд ки ба комнатаҳо ҷудо кардани иштирокчиёнро фаҳмонед. чӣ тавр мешавад ба хонаҳо ба таври автоматӣ ҷудо кард? хуб, нигоҳ кунед, пеш аз он ки шумо ба комнатаҳо одаморо ҷудо мекунед, тасаввур кардем ки мо аллакай дар бораи мусоҳиба гап назда истодем, дар бораи ягон ток-шоу гап назда истодем. хуб, майлаш, ба саволи шумо як ҷавоб медиҳам аз он нуқтаи назар ки шумо бояд пеш аз он ки имконияти ба комнатаҳо тақсим карданро пайдо кунед, бояд ба аккаунти худ дар сомонаи Zoom As гузаред. дар онҷо дар блоки на конференции расширенные ҳаст. дар онҷо мебинед ки сессионный зал, хеле чиз
имконияти иловагӣ аст, одатан он хомӯш аст. Онро бояд ки гирон кунед то ин ки дар барномае ки шумо истифода мебаред як пункти нав пайдо мешавад, пункти сессионаи зале. вақте ки шумо он сессионаи залеро включат мекунед, метавонед тариқи он одамонро тақсим кунед. ин ягон чизи мушкилаш нест, аммо камакак аз мавзӯи имрӯза вебинари мо дуртар аст. Ба ҳар ҳол умедворам ки ба қисмати асосии саволи шумо ҷавоб гуфтам ва пас аз он ки шумо метавонед ин сессиони залро гирон кунед, дар барнома худ метавонед ҳамаро тақсим кунед ба ҳуҷраҳои гуногун. хуб, чизи хеле муҳим пахши мустақим дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Яъне чунин ҳолат ҳам шудан мумкин аст ки шумо мехоҳед ки интервю ки шумо мегиред, мусоҳибе ки мегузаронед, тариқи онлайн пахши мустақим шавад ва ҳамаи хоҳишмандон тариқи фарз кардем фейсбук онро дида тавонанд. боз ҳам мегузарем ба ҳамин қисмати на конференсия расширини дар аккаунти шумо дар сомонаи zoom .as. дар инҷо бояд ки шумо гузашта дар бахши разрешит транслясию конференсии онро гирон кунед ва Facebook, YouTube ва ҳамин ду асосан захирае ҳаст ки онро истифода бурда метавонед. дар инҷо онро интихоб кунед. аммо як чизи нозукӣ дорад ки ҳамин имконият танҳо дар аккаунти пулакӣ дастрас аст ва дар аккаунти ройгон ин чиз дастрас нест ва шумо наметавонед онро истифода баред. танҳо дар аккаунти пулакӣ. хуб, вақте ки шумо ҳамин чизро гирон кардеду мехоҳед ки ба пахши мустақим гузаред, дар қисмати поёни барномаи Zoom 3 нуқтачае ҳаст, менюи ишо. онро пахш мекунед ва дар он ҷо новобаста пункти трансляция на Facebook. Трансляция на Facebook аст ва онро вақте ки пахш кардед, боз ман бори дигар ба шумо экранамро нишон медиҳам то ин ки бубинем. вақте ки онро пахш кардед, чунин як браузанаи алоҳида кушода мешавад дар браузери Chrome, дар худи Facebook ва шумо дар ин ҷо қисматҳои асосии ҷӯрсозии ҳамин пахши мустақимро метавонед интихоб кунед. Позиция ваши хроник, яъне ҳама он нафароне ки дӯстони шумо ҳастанд дар хроника шумо метавонанд бубинанд, ё ин ки шумо метавонед дар гурӯҳи алоҳида, дар дохили ягон чорабинӣ, ё ин ки дар саҳифаи алоҳида ҳамин пахши мустақимро сар кунед. саҳифаи алоҳидаро интихоб мекунам ва ман метавонам дар инҷо яке аз он саҳифаҳоеро интихоб кунам ки ман дар онҷо администратор ҳастам. ҳамин саҳифаи тести сохта будам он рӯз, бояд ки биёед ҳамина истифода мебарем то ин ки ҳеҷ кас набинад. хуб, каме мунтазир мешавем то ин ки ҳамин пахши мустақим оғоз ёбад ва чӣ хеле ки мебинед он аллакай оғоз ёфта истодааст. чӣ кор кардан дар кор аст? ба қисмати дасти рост нигоҳ кунед. пеш аз он ки мо оғоз мекунем, мо метавонем ки кам беш шарҳ диҳем ки ҳамин пахши мустақим дар бораи чӣ аст. номи онро гузорем, якчанд калимаҳои калидиро нависем ва тугмачаи в эфирро пахш мекунем. агар ман ҳозир пахш кунам, аллакай ҳама он нафароне ки обуна ҳастанд ба ҳамин саҳифа ё ин ки лайк гузоштагӣ ҳастанд, мебинанд ки дар фалон саҳифа пахши мустақим оғоз ёфтааст ва метавонанд ки онро тариқи онлайн тамошо кунанд, новобаста дар дохили худи Facebook. яъне дар ин ҳолат хеле муҳим мешавад вақте ки шумо агар ки мусоҳибаи интерактивӣ мегузаронда бошед ки яъне тамошобинон ҳам новобаста дар ҳамин вақти тамошо тавонанд саволҳои худро ба мусоҳиби шумо диҳанд, пас як нафар ё ин ки худатон бояд ҳатман дар шояд экрани алоҳида нигоҳ карда истед ки киҳо шарҳи худро мегузоранд дар зери ҳамон пахши мустақиме ки шумо мекунед. хуб, биёед пахши мустақимро ҳозир намекунем, чунки касе ки вебинар ба номнавис нашуд, баъд он касам тамошо карда метавонад, аммо айни ҳол мо бояд ки барои шумо гузаронем. хуб, прямой эфира гуфтам. масъалаи техникӣ, масъалаи хеле нозуки дигар мемонад ки мутаассифона дар Тоҷикистон ин масъала дар ҳақиқат мубрам аст ва
یک چیز رو به نظر گیرید که وقتی که شما طریق آنلاین اینترویو گذراندن میخواهید، صفت اینترنت، صفت پیوست شوی، سرعت آن نباید که از 1 مگابیت در یک ثانیه کمتر باشد. یعنی از اینکه کم شد الکی صفت ویدیو هم پخش میشود، صفت آواز هم پخش میشود، صفت پیوست شوی هم بدتر میشود. برای همین خوب میشود اگر که سرعت از 1 مگابیت زیادتر باشد. دویر با کامرای иловагии аллакай من گفته گذاشتم و یگانه چیزی که من میتوانم عین حال ilova کنم، شما برای احتیاط اگر که شبهه دارید که اینترنت صورت زوم اونقدر خوب نیست و یعنی ثبت زوم میتواند که از کم شود از بینش، پس میتوانید برای احتیاط البته که یک برنامه دیگر رو استفاده برید. یعنی چون این برنامه البته که زیاد، من تنها یکی از آنها رو به شما میتوانم توصیه دهم. برنامه فریکام برای چی در کار است؟ فریکام برای ثبت کردن اون چیزی که در اکران شما نمایان است. یعنی اگر که من بار دیگر به شما حاضر پرزنتاسیام رو کشویم، اینجا اسکرین شات کرده بودم. خب برنامه فریکام وقتی که آن را میکشید چون این یک روزانه کشاده میشود که در اونجا باید تکمچه نیو ریکوردینگ را پخش کنید. وقتی که نیو ریکوردینگ را پخش میکنید، خودی برنامه به شما امکانیت میدهد که کدام قسمت اکران رو باید که ثبت کرد. یعنی این گونه ثبت ها رو شما میتوانید برای گویا که از بک استیج شما چه کسی نوار گرفته ایستاده است، وقتی که اینترویو چه رفته ایستاده است، برای آن استفاده برید. برای احتیاط استفاده برید وقتی که فرض کنیم با این یا آن سبب زوم ثبت نمیکند، یا اینکه شما فراموش کردید که زوم رو ثبتش رو گیران کنید، یا اینکه از سبب صورت اینترنت ثبتش بدتر می شود. و از همه این نقطه نظر خوب می شود اگر شما و اگر مصاحب شما همین برنامه رایگان را نصب کنید در کامپیوتر خود و آن را استفاده برید تا اینکه در اکران شما چی چیزها نمودار است و چی چیزی هست آن را ثبت کند. Так. در اینجا یک چند نفر سوال میدهند. так زوم از اسکایپ یگان فرقیت دارد یا نه؟ خوب، عین حال شما میتوانید ببینید که در همین اکران شما ما 15 نفر اشتراکچیان هستیم. همه 15 نفر در یک اکران نشان داده شده است. یکی از فرقیت های اساسی زوم که آن را آدمان برای همین پسند میبینند برای کنفرانس گذاران همین است که در یک اکران کامپیوتر شما تا 25 نفر میتواند یک باره ویدیو خود را کشاید و همه یکدیگرش را ببینند. در اسکایپ متاسفانه چنین امکانیت نیست. برای همین یکی از سبباش همین است. از جهت از نقطه نظر صفت پیوست شوی هم زوم به فکر این شاید فکر شخصی من باشد و با من راضی نشید، اما به فکر من زوم بهتر مطابق میگردد با سرعت‌های پستر اینترنت نظر به اون که اسکایپ است. خوب، این بود قسمت اساسی وبیناری که ما امروز گذاشتیم و قسمت اساسی این موضوع جبهه‌های تکنیکی آماده بینی برای گذراندن و ثبت وبینار این مصاحبه در زوم. اگر که شما باز یکان سوال داشته باشید میتوانید که بیاید ویدیوهای خود را گیران کنید، دو طریق ویدیو یک طریق آدیو سوال خود را دهید. Ташкил. Рустам, спасибо большое. Если можно, я знаю, что может быть не по теме будет, но мне интересно. В общем, смотрите, позвоните, кем гамешават. чихал мешавад ҳамин дар вақти мисол гузарондани вебинар ё ин ки ман истифодаи зум апрос ё ин ки пурсишномаро фаъол кард ки بعد از آن هر یک اشتراکچی مثال تواند با همون سیستم زلی алоҳида гузарад. با چی گذرد؟
ва сессионный зали алоҳида ва хонаҳои алоҳида алоҳида. ба хонаҳои алоҳида шумо худатон мегузаронед. Пурсишро бошад, агар хато накунам, фақат дар аккаунти пулакӣ аст. Ман дар қисмати поёнӣ ҳамун зум опроси ҳаст. Вақте ки шумо опросиро пахш мекунед, ман метавонам ҳозир добавить вопрос кунам ва якчанд саволҳоро дар онҷо бо вариантҳои ҷавобаш ворид кунам. Ҳамин ки ба шумо фиристодам, шумо метавонед ки ба саволҳо ҷавоб диҳед ва ман ҷавоби шуморо мегирам. Ба сессиони зали шумо худатон пайваст мекунед одамонро. Яъне ки ба таври автоматӣ намешавад одаморо ба сессиони зал ҷудо. Не, беҳтараш мешавад ки умуман ин чизи хубтар аст ки вақте ки шумо ба дасти худатон мекунед. Инҷоба мешавад автоматически, лекин автоматически аз кадом нуқтаи назар? Аз нуқтаи назари он ки ба таври тасодуфӣ одамонро паҳн мекунад. Яъне вақте ки шумо тугмачаи сессиони залро пахш мекунед, дар онҷо шумо имконият медиҳад ки ба чанд интихоб кунед ки ба чанд зал тақсим мекунед одамонро. ва фарз кунем мо 15 нафар дорем, 16 нафар, як кас дигар пайваст шуд. 16 нафарро фарз кунем ба 4 гурӯҳ мо пайваст мекунем, ба 4 зал тақсим мекунем. ва агар ки тугмачаи автоматическиро интихоб карда бошем, пас ба таври автоматӣ, яъне ба таври тасодуфӣ 4 кас паҳн мекунад. ин маъно онро дорад ки шумо наметавонед интихоб кунед ки киро бо ки дар кадом зал монед. агар ки режими вручнӯйро интихоб кунед, дастакишро, пас шумо вақте ки залро месозед, ҳамон ҳар нафарро худатон ба дасти худатон муайян мекунед ки ба кадом зал пайваст шуданаш дар кор аст. ташаккур барои савол. боз ки савол дорад? Шодмон, микрофонатонро чӣ кунед, гиром кунед. Салом, бори дигар. Салом алейкум. Ман ҳоло мехоҳам ки масалан ҳамин экране ки дар инҷо суҳбат дорем сабт кунам. Вақте дар экрани тугмачаи поён записро меҷиқам, инҷо мебинед ки запросите разрешение на запись у организатора конференсия. Ин яъне иҷозаи шуморо мехоҳад. Ин доим аст, ин хел аст? доим ҳамин хел аст, чунки фақат организатор метавонад худаш сабт кунад ё ин ки худаш иҷозати сабтро диҳад. яъне гуфтаистам, агар ки шумо мехоҳед ки сабт кунед, шумо метавонед ҳамун барномаи фрикам, барномае ки дар охир нишон додам, онро истифода баред. Ҳар чизе ки дар экрани шумо ба ко мепайвандад нишон медиҳад, ончиро сабт кардан гиред. яъне новобаста аз ман ва новобаста аз дигар кас аст. дар кадом чизе ки бошад дар экранатон ва сабт мекунад. аммо дар дохили худи зум фақат бо иҷозати ташкилоткунандаи ҳамин вебинар, ташкилкунандаи суҳбат. ҳоло агар инро запис кунем, ҳамин он чизе ки дар экран мо дидестем, масалан ҳамаи ҳамсуҳбатони мо ҳамин экран сабт мекунад ё ки фақат модератору он нафаре ки суҳбат не, экран ҳамон чизе ки дар экран ҳаст, он чизро сабт мекунаду шумо ҳамон чиза метавонед. масалан чӣ хеле ки муҳайё савол доданд, чӣ хеле ки шумо савол додед, ман ҷавоб додам, ҳама ҳамин чиз сабт мешавад. бо савол ҳаст? хел имкон аст ки масалан планро интихоб кунед, плани записро интихоб кунед, нест? дар қисмати болои экрани худатон якбор бинед вид докладчика ҳаст. бале. ҳамонро агар пахш кунед, ҳамон нафаре ки гап зада истодааст бояд ки калон шавад ё ин ки нафаре ки шумо интихоб мекунед. ин зумро рост дига бори аввал истифода мекунам аз ин имконият. бале, не, барномаи хуб аст. ба ҳар ҳол ба назар гиред, метавонед ки чунин имконияташро истифода баред. яъне шумо метавонед масалан вақте ки вид докладчикаро пахш мекунед ё ин ки вид галерея, ҳамин дусе намуд дорад, шумо метавонед аз ҳамон кадомаш ки ба шумо лозим аст онро интихоб кунед. агар ки масалан бисёр нафар бошад, чӣ хеле ки ҳоло 17 нафар ба мо пайванданд, ҳамаи 17 нафар дар як экран аст. ин ҳамон намуди галерея аст. ва вақте ки докладчик мекунем, як нафар лакай чӣ мешавад, ҳамчун докладчик намудор мешаваду дигар нафарро маъида мешаванд дар боло. баъд ин пахши мустақим фақат ба пулакӣ аст, версияи пулакӣ? бале, фақат версияи пулакиш, дар версияи ройгонаш ин чиз нест. шояд ки баъдтар ворид кунанд, аммо айни ҳол нест.
аммо шумо метавонед новобаста аз он ки версияш пулакӣ аст ё бепул аст пахши мустақимро чӣ кунед, истифода баред, лекин на тариқи худи зум, балки тариқи фарз кардем барномаи OBS. ҳоло агар имконият бошад, ман чиз мекунам, экрани худро бори дигар нишон медиҳам. Экранро мебинед ҳама? бале бале. ана нигоҳ кунед. Дар инҷа барномаи OBS студио ҳаст, ман онро истифода мебарам. вақте ки пахш мекунем, ҳозир кушода шавад. ана так захват акнане, так да плюсро зер мекунеду и захват акна. фарз кардем акна ина пахш мекунем ва дар инҷо интихоб мекунем фарз барномаи зум. окей, так ин қисмати ҳозир техникаша як тараф монем. хуб, ин чиз вақте ки чиз мешавад, баъде ки экранро мо сар медиҳем, ҳамин мекушоем, дар ҳамин ҷо ҳамин худ чизи равзанаи зум нишон дода мешавад. барои он ки новобаста пахши мустақим кунем, ба бахши настройи ки мегузаред, бахши вишание ва аз ин ҷо фейсбукро интихоб мекунем, фейсбук лайв, ва дар ключ потока вақте ки шумо дар фейсбук, ман як бора фейсбукро кунам, нишон диҳам. так ва фейсбук маҳкамост. так ҳозир ман фейсбукро мекушоям. нигоҳ кунед, вақте ки ман дар фейсбук прямой эфирро интихоб мекунам, ба ман ключ медиҳад, ключ потока. ҳозир як дақиқа. Так. Вот, нигоҳ кунед. Использовать ключ трансляции. Дида истодед? Дар экран. Вот дар поинаш, дар қисмати поини ключ трансляция аст. Ҳамин ключ трансляцияро нусхабардорӣ кунед. Бармегардем ба барномаи OBS ва дар ҳамин ключ потока мемонем. Ҳамин чизаю и применить окей. вақте ки шумо запустить трансляцию мегӯеду, маҳкам мекунам, запустить трансляцию мегӯеду выйти в эфир мекунед дар Facebook, пас ҳама он чизе ки дар экрани шумо аст, дар экрани Zoom аст, тариқи барномаи OBS аллакай, дар ҳатто агар ки шумо масалан чизи ройгонашро истифода мебурда бошед, Zoomро, ҳамин чиз дар Facebook ба таври мустақим пахш мегардад. аммо як чиз ба назар гиред ки дар барномаи дар версияи ройгони Zoom на зиёда аз 40 дақиқа шумо метавонед суҳбат кунед. 40 дақиқа пас бояд ки аз сар переподключация кунед. саломат бошед. бо савол ҳаст? як вақт ҳамин маҳдудият бардошта шуда буд, ҳозир бо асари нав ҷорӣ шудааст? бале. ва ба фикрам реклама буд. хуб, бо савол ҳаст? Рустам, ман савол дорам. Ассалому алайкум. Мехостам фаҳмам ки оид ба амин шумо гуфтед ку ба сессия ҷудо карда мумкин. ин вақти тренинг гузаронидан ба мумкин, фарз кардем ба гурӯҳҳо вақте ки ҷудо мекунӣ амун сессия ба шумо гуфтед ки ба таври автоматӣ мумкин кардан, ба таври вручную дастӣ карда мумкин. ин дар ҳамин ҳолат мумкин тақсим кардан. агар ки шумо дар барномаи Zoomро насб карда бошед дар компютери худ, сессиони зала ҳоло ба шумо дастрас нестанд. бояд шумо аввал ин ки ба чиз гузаред, ба аккаунти худ дар сомонаи Zoom гузареду ҳамин сессиони залро дар инҷо гирон кунед. Экрани маро мебинед ҳозира? бале. нигоҳ кунед, сессиони зале ҳаст, инҷаро гирон кардагӣ аст. агар ки одатва асосан хомӯш мешавад, вақте ки гирон мекунед, дар қисмати дар қисмати дасти дар қисмати поёни дасти рост тугмачаи нав пайдо мешавад дар худи Zoom, дар худи барномаи Zoom, ки номаш сессиони зале аст. вақте ки шумо сессиони залеро пахш мекунед, ба таври автоматӣ одамонро метавонед ки ба гурӯҳҳои алоҳида тақсим кунед, яъне тасодуфан худаш паҳн мекунад, ва вручнӯй вақте ки худатон одаморо мегӯед ки киро ба кадом комната фиристондан дар кор аст.
و البته که مقداری کاملا رو انتخاب میکنید البته و خیلی که شما قید کردید این چیز رو مخصوصا برای همین گذراندن ترینینگ و سمینار و کنفرانسی های گوناگون استفاده میبرند. خب و مسئله ثبت همین وبینار رو پرسیدگی هستند. اشتراکچی البته ثبتش میشد و اون رو شما میتوانید که در سامانه media.tg کمی بعدتر تماشا کنید، چون که باید که همکاران ما یک ابزاری معین کنند که وبینار چه گذشت و ثبت رو نیز در اونجا جاگیر میکنیم. باز سوال هست؟ خب با فکرم که سوال اگر همه خاموش باشه سوال نیست. یک خواهش دیگر داشتم پیش از آن که ما وبینار رو با آخر رسانیم و قطع کنیم این همین چهار بینی رو بیاید همه یک بار ویدیوهای خود را گیران کنید که یک صورت عمومی گیریم و پس میتونیم که هر کس از پسی کار و بوری زندگی خود شود. تشکر محمد جان پیوست شدن با ما. شادمان تشکر منیجه پیوست شدن. او ایها так, отлично. Рустам, лекин свети ман рая, но дуруст. بله من چه گفتم شما منصور جان بهتر میشد که برعکس شینید، یعنی روشنایی برایتان باشد و با کامera نه. معلش این دفعه خب حاضر نمیشه توپ خورید کمک. صورت به تاریک میشد، فقط صورت فقط پشتتان نمایان است، اما پرده های بزیب داشتید لیکن. Так, تشکر. Мансур Джон, Лилия, можете еще включить видео? Сделаем одну фотку и потом отключим этот вебинар. Дилшода, Хират, Наврузшоева, Фарход. Фарход Сангин. Лутфан, як бор видеотон чӣ кунед гирон кунед? Хоб, ман акс мегирам. 1, 2, 3. خب بعضی نفرای ناپیوست شدن. خب تشکر زیاد اشتراکچیان گرامی. زوم باید یک چیز خوبی دارد که همه ما میتوانیم که در یک اکران یکدیگرمان رو ببینیم و گویا که وبینار همچون یک سمینار میگذرد.